коли, скажем так, тут есть дата, 17 сакавіка 2006 года. Это коли были выборы, коли Миленкевич шел на выборы. И я тогда працевал на заводе «Атлант» на холодильниках, и мне такой был, это было нечто такое мистичное. И вы помните, они не заборонили там збираться, там, и они всех скинули на эту площадь Бенгалор, туды, и прислали смс-ки. Не смейте туда ходить, на площадь Бенгалор, там будут взрывы, там будут... Многие из рабочих не збирались идти. Но я, когда отримав таку з погрозами, не вздумайте туди ходити, там буде провокація, тут же хлопців задавали, що пошли туди, значить, на Бенгалор. Я не люблю, коли мене пужають. Ну, Полішко така натура, запугати немагчимо. Коли пугають, їж на рожок. Я помню, там було, ну, цікаво було, много шмат народу було, все. Але після цього мені так не здалося таке містичне, що це як биться може некий антихрист, ладно, захоплює. І написав цей вірш. Тоді, помните, островок Волі стояв на площі, яку потім назвали Калиновська, Калиновського дворца. Я туди кожен день ходив, я машиною працював, їду на роботу, заходжу туди, гляджу, як там що робиться. Їду з роботи раніше і знову заходжу. Тоді, я говорю, ну цікаво було той період. А вірш я написав такий, я прочитав. Я цей вірш особисто писав Олександру Єгоровичу. І на автограф все поставив, тушечку, який, звичайно, ставлю. Тоді, коли островок зміли, я раніше їду, островка нема. Я йду прямо в адміністрацію президента. Значить, плащи, тут йду, значить, сигарету йду до площі. І стоїть, сигарети нельзя, хорошо, я себе раз, сигарету роблю. І пішов, нічого не сказав. Заходжу туди, я може лишнє говорю, звісно. Не буду это говорить, не треба это вам знать. Цікаво, який контекст вірш написався. Да. Ну и зашел туда в саму администрацию. Я кого хочу бачить президента Александра Григорьевича, а его нема. А это как бы один. А никто не видно. Я коли говорю, приехал сюда Буш, вы его нашли? Ну не знаю, Буш не приезжал, так Буш не приезжал. Я говорю, я громадянин Республики Беларусь. Я приехал, я хочу бачить своего президента. Я достаю паспорт, показываю, вот паспорт, дайте сюда. Я говорю, это военный час, военный билет не дается в руки. Поглядели, ваше просьба. Иванов, старший прапорщик Иванов. Я записал. Вот, когда это вещь даю. Я вашему президенту, значит, пишу ультиматум. Я пишу тут, ты сука, я тебя не боюсь. Коли это не так, приезжай до меня, пишу адрес, без заховы, и поговорю, мужчина с мужчиной, и ставлю автограф. Передастю Олександру Григоровичу. І він взяв, не знаю, звісно, напевно, не передав. Ви бачите, чоловік, може, зрушений криху був. Ось, але ж такий був. Я почав розхвалюватися, то нечто це саме. Я скажу, чого мені бояться і чого нам, білорусам, бояться. Коли у кожному роді є дяди, прадіди, які пройшли гулаги, Колиму, у меня два деда прошли. И чего волить на этой земле жить, коли боятся кожного, пробачьте за выраз, выскочку. Сатана. Расскажу небылицу я, як приснился мне сатана. Мне приснился жахливый сон. Сатана сел на дольный трон. Ваша справа не верить мне, поклониться ему, сатане. Бо теперь не могу молчать, кольки можно было чакать, ускривається знов печать. Кожний вибере долю сам. Завтра вибори білорусам. Люди, слухайте, что скажу. Есть пророцтво, я не хлушу. Не поверите сегодня мне, роги верните сатане. А як виростуть роги знов, то наяві тоді без снов зиркне інший шкляний вискав. Правду скаже, я казав. Хто я такий, как вірить мені? Що ж, поверьте тоді сатане. Його бачите кожний день, ви по телеку. День і день, його можна яще зустріти, навіть просто серед людей, де заховають. Накормив він уже народ, тільки вийде на дворот, а дрягнеться нам змова змовою. Ти нам пальцем його покажи, будем видати тоді, як жить побач з дияволом. Подманув, дик нехай дрижить жаба жабою. Пальцем, кажется, показать, да еще рассказать, дать попробовать. Добро, слухайте. Перед вами стоит поэт, перед вами его портрет. Сатана – это люди и я.
толькі розніца ёсць адна. Ён на золаце пасидзеў, а я ў холадзе пасівеў. Ён бастард, а я проста бард. Ён вялікі, а я малы. Гэта выклік для сатаны. Я не ведаю, як тут быць, мо падкажаце, што рабіць, ну навошта мне Божы дар, як дзве кроплі падобны твар. Слухай, Господи, слухай, Русь, ёсць прароцтва на Беларусь. Караткевич давно пісаў, Бог спускаўся і ўваскрасаў у гародні. Міленкевич цяпер адтуль пад магчымыя свісты куль на ўладу смела рушыў за Беларусь. Слухай, Господи, слухай, Русь, на бой з д'яблам. Ну навошта мне Божы дар, як дзве кроплі падобны твар Лукашэнкаў. Я бастард, а ён бастард, а я проста бард, Кудласевич. Я даўно яго правяраў, все цярпеў я і все чакаў, мо памылка. Я 17 прайшоў Галгоф. Людзі мілыя, я не Бог, просто хлопец. Дык чаму тады трэці раз перакручваецца Парнас на Галгофу? Не бастард я, а просто бард, Кудласевич. І навошта мне Божы дар, як дзве кроплі падобны твар Лукашэнкаў. Я цяпер на сваю бяду адпусціў сабе бараду, смех зноў чуецца тут і там, ты падобны стаў да Хрыста, не распятага. Вось 2006 год, і навошта мне мой народ цярпялівы. Вось вясна на парогі ідзе, адчуваю, што быць в бядзе, малпа Бога. Гэты дадзены бацька ў твар. І навошта мне Божы дар, глохнуць людзі. 6 гадоў я запар маўчаў, яшчэ Пушкін калісь сказаў, цар ад Бога. Не прайшло і 200 гадоў, перакручваецца наноў. Цар нічога, колькі ссечана з плеч галоў, помста вечная за жыдоў. Твар у пекле, ёсць пад сонейкам, вёска бобр. Вы ж паглядзіце, ён добры, мо ослепли. Тут мой подпис. И ставлю я подпис свой голубком. И, значит, первым у нас на заводе был Зарецкий. Я так у себя уявлял. Пустить по людях, и хай люди подписываются, и такую, значит, волну пустить. Зарецкий такий Володя был, цікавий чоловік. Ну, ёсць он на заводе працує. Он раз поглядел, ставит число, ставит подпись. И, значит, другим перейдет, третий. Тут есть тлумачение. Вёска Бобр, может, они видят. Вёска Бобр, Крупский район Минской области. Александр Пушкин, відомий белорусский мастак, расписывал храм у своей родной вёсцы Бобр. Грошей за работу не взял. А за место гонорару попросил у мясцового батюшки дозвол намаляваць сцену страшного суда. Святар, ничего не подозреваючи, погодился. Теперь поглядеть на страшный суд версии Пушкина приезжает нават з Америки. А справа ў тым, што замест кананічных герояў Святого Пісання Алец размясціў у пекле нестандартную кампазіцыю, уключаючы узначальвае яе прэзідэнт, які і зараз жыве і кіруе дзяржаў, як зарашні патрыарх усія Беларусі, мітрапаліт Філарэт. Акрамя іх, па меркаванню Пушкіна, гарантавана пападуць у пекла стукачы, амапаўцы, што ваююць дубінкамі супраць свайго народа. Скляпенне царквы ўпрыгожвае вобраз Хрыста, які трымае ў руках разгорнутое добровесце. Сторонки вечной книги пустые. Але зусім не по причине гляноты Богомаза. Просто Александр Пушкин перекананы, что у церкве, збудаванной для белорусских прихожан, у белорусской селе Бобр, Господь наш Иисус Христос повинен размовлять со своей паствой на ее родной белорусской мове, якая была дадена белорусскому народу Богом. Тройчы звяртаўся мастак да мітрапаліта Філарэта з просьбай благословіць напісанне «Ойче наш» і слова Євангелія ад Мацвея на Богом дадзенай нам мове, зацверджаным кананічным перакладзе, але адказа так і не атрымаў. Больш таго, храм збудаваны яшчэ ў 95 годзе, да гэтага часу не асвечаны. У дужках матэрыял узяты з кнігі Веранікі Чаркасавай «Чырвоным пад беламу», журналісткі беларускай дзелавай газеты, зверскі забітай невядомымі в сваёй кватэры ў 2004 годзе. А я ж ведаў гэтую журналістку, інтэрв'ю брала, калі выходзіла анталогія беларускай эпітафіі. Да гэтай імені можна дадаць яшчэ прозвішчы Карпенка, Захаранка, Красовска, Завадскі, але гэта ўжо палітыка. Брудная справа? Я так не думаю. Подскуць трэба душыць сумленнем. Господь ёсць. Вось такі верш.